Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit jong katinat fire service kabadon Handong Stoin, West Khasi Hill District. Kilayo banse ya artili kimet yap kata kaway kamet yap jong ihabret, badang prasnem kakarta, kilayo banse hakapor menmet, bat ya uway orang ba layo banse hakastep jong ka arp santarik nailor arja arpeo. Kadba uway part udang jarngai haduk menta. Kane kajing syarong yikne kali hakawa kaljia haka janmit jong ka arp santarik hi menta ubenai hakabapalat nyungut kibesyong hakali Alto ML0 San R Way R Sao Nyew kabawan na Shillong banlet siyaw ya kanya kahabret na sinong tisaw na kabanta ban rakhes ngikha ya i halaimer upar Shillong. Henry inda kilawan pai habakil apoy hajan ka office ka KHDC nong Stone Branch lawan kansan ka umsaw na kanya kawa nan ba kat hadu ba laingot kilayo ban light pet kat ba laingot pat kila syarong lang no bat kanya kakali. Kini kibrik resyong po kani kali kilong Arlandro lari arpnyos nem kerta kit borlang karkongor lai pusaus nem kerta kong Diamond lengkoi arpnyos nem kerta ba Kennedy karsono arpnyos nem kerta kong mapi ban kenmau lengkoi arpnyos nem kerta kasamla bandri walang arpnyos nem kerta bat iwai ihabret iba kerteng dapi lengdo lengkoi prasnem ka kerta. Maka sebajing yo information na po police control room. Te wulbut ni wan be yo ek information ba kilas akut ki breus po IB. Tengilai IB nang tu ki ngilap ha pan mi bro khoi ki breu ki badan hapo yeng. Ndala adep nang tu kila mi bro khoi la long safe tengi ngi mi no nang tu ngilai po building. Ngilai po building hang turu ngi ni penmi ya kibreu nang tu le perta kibreu tu ban yami ki don kam jing ram em re kim don su ki ba wa ban yarap hadin nang tu yo saka kol na po ti sau yo e kol po ti sau te imut ba man sa ti sau na poi ne po district council bar poi ha jan office council la dap ngimla le ai su ngimla su bantur ya kasrop kali kamla su ban ya taruh ke kali he kam la syuk berjaya dia nang tu ni sngeu ke jing perta jong ka kan thei pakai yam kaleniar te hang tu pade maria yo i tu ka breu te ngi sei de kitu ki fire fighting equipments ki life jacket entah ki life boy te ngi saya jengi ya tu ka surok na silyang ka umro kalong force ladap ni ka surok ka surok ladap te ka umro kalong force bah te ila ndala poe ka tu ka breu padeng isa slam untuk ngi persang manira pa tu breu karena minit kena santai saya sar la manira ngaprai haki sikan pas steng muntah hitrai sikan steng arkan paduna amta pengisala yang tu kebriu ban pelajem kebriu kedai nang tei na po Laimer Shillong is kasihil bila mantip ya kerteng gimana ka kerteng jong ka kerteng kanapi lengdok lengkhoi arsan senem ka arta mungkin kebriu gimi na isa kini kebriu tu kijing ya thu jong ka kani kan kanapi lengdok lengkhoi di mi na ti sau yang hana bangiwan sau ya ka khon baka ka ban celebrate ya ka birthday jong ka mentasngi here ya kenduk no ke jingjia pasri ndang ila ada pelaj ya kata beri pade ngile chati sau ngi hap ya na lat betang ndala poi halat betang itu gi poi hati sau ngila lek tu ki jing ki ba la tap ka te ka ro kala sedang rengat te ki ongim don kam su la biang nai pelaj su yang ngi la biang te hadin tu ngi wan phai no tu ngi lap saya ka we ka kali ka ba ka alto baki tu ki breu oh na baka don ki don i kumbadon ki don breu hopo te ngi wan tu ngi pe cepo ngi plit ngi lap ba ka don idon kilong
dan kelung tu nyos nem cross nem gum tahi trai Lo ini kelung idang isu siang ni ila em ila yap klat no. ila klat Lo kene kali kala ngam cha. kani ke kali ru kala ngam po ha Hai. la tap da ko siyo is pang ya ketenu nang tu hi ngisai maria dep seng tu dai ki sarak no ki polis biadon rekan ni sarak no sya civil hospital ban pa le ka medical kenang tu ngisai wan kai no ban wat saya ki arnut ki ba dang ja nomor kata kali ke baki wan ki don nyungut bat ni kelung belayap Hai. ki don nyungut ba Te kemut kini kiwe gil chulat im kan. Gila. ki laingut ki laingut ki lajim laingut ba we kan thai Dari tu iba kelat im nak yang fi. te bat ka we ba pelaj magi Di arngut pada gila. saka ka badang jak mentang de stang ka we pengin mentangin wat saya tu ka we Tu yang ni we karena wajah hakano kum tar kilo yo ban gila. yang ni we de yo ya ka information na po police control room bagi phone ki breu ba yo i ba u don harutwa yo kan ka wa namba kemarin yo information tu but we one day ani nap don sisa ba say no sidon to breu